Ashwa bingin late show blay hakijing duway. Ngan puli nakikatu kan ni tali ki benta nakaktian ka jong blay. Ya ka bangila ya ka bansyam nakashti siginong room pra kalanong ka dakhat ka baar pawar. Isaya arpu saw lunong ka dakhat ka basaw bat ka basan. Jeremiah khat ar ka dakhat ka basaw. Kashti ka baar Petrus lai lunong ka dakhat ka bashpau haduk khat lai. Bat naga kitab Hagai kalanong ka baar kad khot ka ban riu haduk khandai namar ngitip baka jing penlong baro ka wei ka yai lang bat ki asuk kun lang haduk menta ka khendau ka sngo si bat ka tlor no ka perthai ka lwaj bat ka tlor no upai lang bameng jong ka khendau usngau luai yaki khendau ru lapen tengit hapo ki basyong haka namar ki larengkang yaki hukum ki lapen kelai yaka rukam ki lapen khen yaka jutang bom jukut slem kat no kari kan yam bat ki juhur kari barok kin yap stai namar ka jing boman jong kita ki basyong haka ya kamrat baro bat kisim kila do no namar kila ong unom yo I ya ka bakut jong I Henry kata ka sngiu try kan wan kumunong tu haka bakita ki beneng kin leit no bur bat ki jorten rai da ka bathang rehem kin umno bat ya ka khendau bat ya kita ki jingle badan haka anthang do namar kata haba ansai no kumne ki ai baro ki ba kumno ka dai ya phi ban long haka jinglong jing im bakhoi bat ka jinglong reublai ki ba ya ap khmi bat ki ba kwa dik dik ya kata ka jingwan jong kata ka sngi ka jong ublai haka baki beneng daka bathang yaki ansain no bat ki jortan rai daka bathang rem kin umno tungin pendam ki jingwai outrai uboblai jongi ubalong unong thau bat unong penlong yaki ai baro ubadon rengkat lembat ni hakis ngi ki por ki balalai no jong ka jingim ka jongi ubadon rengkat lembat ni hadok kanika kenta jong kanika klimat ka bementa bat ubandang yai alam badang yai kersan bor yang ikis ngi ki por ki badang wan ka jingim ka jongi bakan long ka balang ka badata kan rat bi ngai do wai namar kata ko kan rat ba ya ka ba me ne ya mis nei bat ban kerku ki ko pa bi chonga kan mau ya ki kon samla ka tai ka ri ko kan rat bi ki balong ka lawai jong ka balang kren bat pasiau do men si mu chong me ko kan rat ba ha ka bangin yo I ko trai sa si sen ya ka jing trai ka bor ka jong men si mu chong me bakane ka ri ka balalong ka ri ka bakrau si sen bat ka bala laru balang ba ka jingdon jong ka tien ka jong me haman la ka wei pa ka wei ka leu yeng kala penlong ye ka bakan long ka hima ka bakrau ai ko trai bengin yo I bat ba ka pertai kan yo I sa si sen ya kan ka jing shisha jong ka tien ka bakut ka jong me yalam yeng I ka banta badang sa jong kan ka jing syakri ka jong I Nishania bat ngai ti ka jing alam ka bastan ka jong mensi mo ko ju jong ma snau ko pa ka ni ka pori ka jing duai ka jing karpat ka jong nong pam ha ka tang ka bat thiang tam ka jong trai ban nong pani me jing Jesus Christ ngidam ni pan kini baro amen mensim jonga Toker ya utrai mensim jonga Toker ya utrai
mình xin trong ngài, mình xin trong ngài, tổ kết khu ya utrai. Mình xin trong ngài, mình xin trong ngài, tổ kết khu ya utrai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
jing im trong mitra Giêsu Shayana Banan Shem Silva Mitra Shayana Banan Shem Silva Mitra Try Pelayana Na Jing Kong Ki Pok Ba Shukei Giêsu Shimyana Shadi Bom Chikut Bat Ublay Shayana Banan Shem Silva Mitrai Akan nungatran Boy Habne Boy Habne Bay Hanta Bat Riu Kunta Ngin Ye Ring Yana Shakar Dab Jing Im Jong Mitrai Giêsu Shayana Banan Shem Silva Mitrai Giêsu Shayana Banan Shem Silva Subjek kumalayos ngau kalong kabatip kabayoi bat kabayos ngau ya kajing un kijing penlong ublay tungin jadwai kukpa jangi bahap neng ngit nget bangi pediang ba kadai kijing pasiau mensim jong me ya ka balang hane menso banjir ya kene ke subjek banyak keren hagane ke jingeseng ke bakaddo jong kene ke sinan kadwai ke mamala parsiau hangal bagi jing pen kre hagane ke sngi ke baladam bakane ba pen sngo hane ke janmit kan long entang da ka sentur ka sur ke baret jong syakri ubat ladu jame Rai kan long dah kajing persat kajong mensim jame. Bamangal lembat ngi baro kibalaban ya osngau ngin pediang bagan eka wan name. Bad bangin long entang kibasyo osngau ya ka. Rai kiban kloy ya kaban kongo. Ngipan ka keteng utra jeng Jesus Christ. Amen. Ngan pulih biang ya kadakon ya kidakon arpo way bad arpo ar na ke city upol si kenong rom. Namar ya kata ka jing thau la penlong hapo ke jing thala. Om dalaka monhi. Henry dauta wala penhapo ya ka. Haka jing kermen bansa pelait no ya kata ka jing thau hi. Bansa pelait no ya kata kajing tau hiru na kata kajing long brau hapo kata kajing penpun kajing pun sa kajing lait lu ka buram kita kikun ublay nama kata ngitip bakajing penlong baro kawai kaya uts lang bakaya sukun lang hadu mentah Kelenong iwe hat duk lai ke kitab jang Hosea ki kentin ki bangkum ni. Tos ngau ya kentin utrai pi ki kon Israel. Namar utrai udan ka jingasan bat ki basyong hagari. Namar ndon jing shisha lemne jing isnei lemne jing tip ya ublay hagari. Don tang ka bayasmai bat ka basyukor bat ka bapenyam bat ka batu, bat ka baklim, kimi bagasnam kakenroy yagasnam. Namar kata
kari kan sayam breu. Bodo basyong haka baro uns dotno. Lemakim raklau bagi simbeneng. Shisha ken. Yaki dokha kaduriau ru an shimno. Kalbang adang pelajimon ban perkhat ya kena ke subjek. Bari ke kentin ke badan haka. Kawan ke jing perkhat. Bakadai bandon ka reka halenden ke bapenlong ya ke balang hamanso. Banjit batbu banyakren ya kena ke subjek kena ke janmin. Ngamla aru. Klem daong bangam syotho. Balai kipa yang aban keren yang nega subjek. Kadang kadang pusan, kawan kajing perkhat bahkan jindala kambha, lada labu yang kena kepang hakikin jas seminar, lani ke workshop. Hakaban la bandon kajing atainia kajing apli kajing mut, kajing ajing mut ru bat bala ban pentrekam. Itip kumbakalong kambun sin. Kiai bangi keren haki jingeseng. Kusukut tang hakabaya keren bat kabayo sngau ya kiba kambun. Kinau skap kela banong hakabakut. Lada kesotenar kiong o kajing keren ke basotenar. Lada kam sotenar kisuang nda sotha. Hendrai kesukut no tangkata. Kena ke subjek ke kentop ya ki lai teli ki benta ki badan haka ngan puli biang sa cisin ka batip ka bayoi bat ka bayo sngo ya ke jing ut jong ki jing penlong jong ublei ngela ban pendap reven moderator la pisha baga balang hamanso ban ong nalor ka batip ka bayoi bat ka bayos ngau ngela ban ong ka bamat ru mana batip mana bayoi mana bayos ngau mana bamat kejubab kalong mga bat mapi ki khon jong oblei ki kristan ke dekat jong ka balang ke basyong ke basa ke babam na kajing penlong jong oblei ka baar pan kajing ut mana baut kat kum kena ke subjek ngangai baka balang hamanso bat ngi barok ngi syoto baka thau ya kajing ut jong kata kajing penlong jong oblei kabamut ka Maryam kena ke selak hendo ngi siapa syata bar ki ba syong haka ka ba kentum yang apa defi kibriu ka benda ka balai ka badana kena ke subjek kalong kajing penlong ublei kabamut baro ki ba ublei ulah tau ka bangi syam hak kitab Genesis. Saya nga banong, bayak ini ke subjek la banpeit naki pang kibape. Kawain dan kita kala banlong, baka balang hamanso katip kayoi bat kayo sngo ya kajingut jong kajing penlong oblei. Bat namar bagatip kayo bar kayo sngo kakwa bangin ekren lese nle kumno pa habang elatip habang elayo bat habang elayo sngo kabamodro baka balangan masuk kalaban yo balada kacukut no hagabatip hagabayo bat kabayo sngo kada kajing ut,
kalak banang jur kat bagi sengi kipor kian. Haka bersedang jong kena ke kubur ngakwa ban bo hafi ki bayos ngau ki basak skor. Yaki arteli ki jing sisa ki banda pilet nang nena ying pinyai perkhan. Madu balong kadau lane mano badon ya ka jingkit kli balai ka jing pelong ulai ko barkom ki Kristan ngitip bad priang bau blai ula ai hangi ki briu ya ka hop ban pendon kam ya ka hop ban sensar halor ki wei bagi jing pelong ki jong blai kata ka de ki kli ka bau blai ai hanga badafi ban sensar ban sumar ban penjot bahabangi penjot ya ka de jing pelong ka bau blai ai hangi ka jing tim kawan kelahangi kalau ngajing kli kabanga ban pingin hab ban ajing ken hakawai gesni kom ki Kristan ngene kren ban ngin pediang ya kajing sisa baki ki badan ka dengan la khandau hakane ka ri jongi kem long su kom ki dei ban long kat kom kajing temu ka jong oblai hakane ka la khandau ki klau ki betap ki ding ki si ki sentiu ki skon ki plang ki kan ban kila nang ja kat badang ya kisni kimrat kimreng kisem kido bakui jin thaba em kelang jar ngai no kitab bali ki baju her hakane ka ri jongi ki kot hakam museum harga samtia padi ong itu iba hakui kisni menbang adang ya keleng ke partai ke jing sakri jonga lembaga Bible Society imot ban ong yang ralem seban pani bagi noptir ngong em namar kini kilam ke bau blai ula ai hangi ban pendon buram yau sano mentah karyap karyang kabalang ubunlum ya kayo ya kakot ya ke babon nangi kalanang du suki ka khendau kana ke jong ka khendau ka sai so jong ka ne ri kalanang du no ka bor jong ka kham tam kirana blum kadau kalong na ka jing penjot ya ka mariang ko mala kadau ka jing dang duna ka om ka badang ya kisngi ka jing duna ka jing yo slap ka jing duna no ka om ka bakar soi na po khendau kawan ra ya ka jing terkhong barga kta ya ka jing sai so ngi pam ya ki ding kar baman ngi ti ya ki mar bo khandau kar baman klem ken ki khon jongi ha ki sipaten arpaten shano ken le asating bakan sawan kapor bakan sadon ki refugee ki kita ke pengekor ki environmental refugee na ka ka ri jongi ban lai wa jaga shong sawai pan buat mentaru kidan namar begitu kasawan kapor bakane ka than kane ka ri jongi ndai ta helem jantia haki kelem kane ka jela jongi kenam long shu ki ba bet ban shong ki nong shong shnong ki ba shan ha agarem nam ka kamai ka kaji ki keladuk bagi ha ban lai bala pam ding thang ranga ti deu yong bat ki wei bat ki taru ki penjon ya kane ka mariang ki waba bagi wadud hakane ke ri jongi kelang rangano bagi badang saru kaum ke badan haki kala kelalong bi bam nur syu bandi kendiat ki badang long bandi ki dong kwai ki haban ra naying kaler iubi ler batemon ganang jano kam tam ke jaga sor hagi snong ke bakam he kami bujli dak ler iutung
badab do pom bawan ra iging pang baharu kong. Pi ki ba syong basa haki kini ke benta jong kijela pitep kamba. Piyo i kamba. Piyo snow kamba. Pimat kampalat banikiwe. Daladi komno kajing penjot ya kajing pelongo blay. Ne ya kamariang kabau blay ula bu hak nega ruijongi kakta yafi. Bonsin kajing melin jongi. Kentop yang i kibayang ni ki pulpen. Kedang hikai ke university, haki college, haki school. Kentop yang i haki theological institution. Bonsin nginang tang ban sia keren, nginang ban ut. Barok ngiyaut, barok nginang mandagajuk komputer, ngisondor ngibu PowerPoint presentation, ban pen iya kajing serkai tong kajing jot. Ngidanang pada ban eksamen nginyo A+. Hanray habang iud bonsin ngiwat yanon keno. Kesorkar ka keno yikinong tidaw yang yikinong ponding yikinong taranga. Kito kikino kelai kesorkar baka mahika jam. Hei kabalang kayeng. Na makinong siyang sinong haka negari jong i kiday kidukot jong kabalang hay rehay. Komta kabanta kabaar kajing pelong ka jong ublay haka negari jong i kaot na markamla ban pendep ya kajing temu kabau ublay ulabu bakal nong kajing kerhu ya kajing tau baem. Bangin long kajing kerkumar kaliang. Kamla ban besar. Ban penbiangi jing non kam. Jang ki wei par kajing tau. Kamla so. Ban pen kop jan. Ban pen pong. Yaga buram. Kabau play ratau. Hakana kamariang. Nanala penjot. Yaga. Mano. Ba penjot. Kamariang kam penjot hi. Hapo. Jong kene keslakan daw. Hakane kari jongi. Ublay ula kerhu. Daki marpo kendau ke babon jad. Ke bahaka jing temu ke jong ublay. Ke long ke jing kerhu. Nakaway ka pateng benriu. Siya kaway ka pateng benriu. Hani hapo jong ka kendau. Hakari ba iya jongi. Kidan ka ksiar, ka dewyong, kinar, uranium, motion road, motion, but ke babon, ke baki geologist. Kenyo. Day, kajing long balahap no, jong i. Kidong syong senong, jong ka negari, kentop, yang iki Kristan, ki balawat mga kami long ke Kristan, kadat jong kajing hap no, kapaw tengkereng. Mano ba sensar? Mano ba siyang legislative assembly? Mano ba siyang sekretariat? Mano ba siyang kidisik? Ki-office, ki-paper? Mano ba lang nang hikay? Napdeng, kisipaw, labanong, nyamot, kidigit-kot, kapalang Presbyterian. Hatong imdan yikit kali? Day kajing pelong, day haba kajing pelong kajing ublay. Kadur kabau play wai hangi kaduno na kajing hap jongi kalapan wan hangi ya kajing bamhon ta kabangidan ban kwarha ban lon ya kajing donjingam lakalon dikijaka puta kaspa kapau kaba pelong yang awadevi ya kinong song senong negeri ban bamdu ban perkat tong ya kaneka pateng klem perkat ya ki pateng ki banwan kajing pamdien pathar kanang bamdu ya ki ding ki klau pinalot sa west kates latang renga ya ki ding ki baret katiru kajing ti pathar ya ki marpo kendo balapan kalador ya kamariang kalapan du jaji ki weipat kajing tau ki bau ble ubu ha kaneka tang komta kaneka benta ka basyapo Sati sekrum, siapa yang kiwa, siapa yang kini kilom bayi, kaut namar kayoi katib,
ublay, uyoi, pautep, basatang katno. Satang katno. Kani kari jongi. Kani kelalong kari kenja. Lada ngemle ay. Kumta kaud. Mano bayas ngawi na kajengud. Kasubjek ang kabatip. Kabayoi. Kabayos ngaw. Ya kajengud. Pemyos ngaw. Ngamyos ngaw. Nengile ko makelud. Ngile ko mamtip. Ladang iyos ngaw siya. Le ay. Kono yang alam juga kasih janji Presiden Sinar Mingi. Le ay. Datang dagaktin. Handray ban penpau dagi kam. Kanya ke kubar ke khot yang abad yafi. Yakin yang alam begitu khot ke balang. Yakin yang sensar haki bor sensar baper. Yakin yang syang senang. Yakin yang alam haki sen kikin hon traiman si obaba baper. Yakin yang hikai. Yakin yang pulih. Naduk school, haduk university. Kajing pelong ublay, hakanega ri, kadega haw, kadega selakendau, bagabada bahapo, jong kadega kendau. Kakot yangi, kaut hangi. Bangin syak skor, barjas ngeu kajing ut, kajing pelong ublay, bat ban yatre lang, bat ublay. Ban wan rat, ya kalawai ke batemai. Ban penle pensa kat ya ke badandon. Bat ban penroy ya ka naga badage pateng ke banwan. Kal bangadang penkre ya ke subjek. Ki wan kat to kat ni kijing perkan. Ki bangas ngau bangade ban pensngau. Hakat ke badandon hakane kijing eseng hakane ke jami. Ngi ngemlong ketrai halor kiai bangedan bangan pensisa tang keting pengemau mereka bapimtem ladang isngau bangelong ketrai kajing long trai kalong tang sipor kanwan kasngi kanwan kamenet kakheman bakajing janga bajang fi kan dekut naga perthai Barha kata kapor, naga kaleman ngan ino, pin ino, baro kapa pidan. Pidan kam lagi pijurong sanput, tang sanput. Pijurong san siteng, tang san siteng put. Pidan pijurong riuput, tang kata pidan kam. Ya kabatsa pi ino. Kile kono kipaten, kibasim paten nafi pem tepso. Nila banong bangin IT hakikon kikti jongi kibanmi kajengkeli kalong kabakumno in ino hakimanta bat kiro kinsa ino kiwai pat kinong ngingim dan klau ban pomding ngim dan pardayong banti Kumta kene ke kubor kam yadai na ke bandai jongi ki baduk ki babelah. Ngasupen ken mau babara nangi. Larus pa ne dok kadon ki don la ke banta ban ri ban sumar ya kajing pelong ke jong oblay. Wat ban long nong tiru nong ponding ro. Pinang persto ke de kepok jongi. Kada kada wipat ke subjek ke bagene keren. Sanongi berani kinyut kinyer. Nga panut menne. Basikatri balang yang lapan panah. Handai nawa ke jeng sang asin. Wow. Kikot kubor. Itu selum lengah. Ki plastik bayar song jaru. Sanongi pentut. Sanongi berat kinyut na yeng. Ngithek sanala. Sanong katut. Iwei pa iwei ibarit ibang ile ikta ya kan mariam kajing pelong ublay nama kata kaut kan iwei ipa plastik ma pibret hanala ka pi penlong ya ka jaga bakanun nama ka plastik kanompun
Kijabo jaban na yung sadya, pipenton siya nala, bagato siya wadod, hang to harut sinang, kado ka wadod, kabasngur, kahod, naman manola penjabo. Hato kajing kermen ya kalaway, jong kajing pelong ublay kalado. Kajubab kadang arbanta. Kajing kermen, haki priu jong kane ka pertay, bangin ong bagasnong kanle, kadurkar kanle, kaladu. Hanroy kajing kermen, kasyong hanga badafi. Kajing kermen kadang tang haublay, ubas nga bangan penkut no. Nging kadem, panila saham ta dan penkut nabi. Nak lempat selam ringas ngau. Kan sawan ka po. Siapa? Bangawa pingi nino. Jaka na ka pertay. Nginlek haka way na ki artli ki jaka. Kajaka ka bau syaitan upan kre. Ne kajaka ka bau play upan kre. Tanga. Lai te ya. Bat kane ka perjengem nya ka pertay. Kena kajing pen kre, bat ka basumar kajing pelong ublay, kalong si bentar kajing pen kre. Ngan ajing kermen ya fi ki ba pen kre, bat ki ba kut jemot hakana ka si lamba kana ka subject. Bapi kwa bandon kajing kermen ban leit sa kajaka ka bau jisu ula leit ban pen kre sngap ini ki kentin. Nawa hakmi onggak ten ublay. Ngan pelong ya ki peneng batamai, bat ka kendau batamai. Pada kiai ki baman shwa an ken mau lemne kenam wan hakajing mon Henry to sneuba bato shat kemen halakarta hakadaga bangan pelong namar hakmi nga penlong ya kajing shat kemen ya ka Jerusalem bakajing kemen ya pait lang jongka namaru blay open kre ya gawai pad kajaka kabakanam long shu kumakalong mentah. Isayan rebusan kan nyogat pra. Hakat kod kabar puat jokan kaju kalanong kaju kita namar kumbaki peneng batamai baga kendau batamai yaki bangan tau kinyai sa hakmat jonga ong utrai kum taru usembai jong pi baga nam jong pi kan yai sa. Sitiu Petrus ke penengkong ke nombor lain kod kan lai. Hak mi hanrei yaki peneng ki batamai badaka kendau ke batamai kat bakum kada kajing kular jong u ngiyak mi lanti haki ba hok haki ba ka hok ke songsa nong tho haki kitab jing penpau uang bat ngalayo i ya ka peneng batamai badaka kendau batamai nama kata ka peneng ka penengkong bakal ka kendau ka penengkong kila leno kane ka jeng pelong